Kan sari kasin ke badangkong hakane ke FIFA World Cup ahjar arpun riu. Baka wei ke kenhon referee kan dei barok nakaju kari. Bat kane ke jia haka jing ka jong ke fran Persya ia ke Morocco. Kaban sileka lasha haka porsiteng senya. Barhoit perlok mantapat habang ipha na kaliang jong jokan selo. Lai thu baka Barcelona kalapoi haka jing menjur bat ke klub Al Hilal. Bansoi permanen ia ujaukan selo. Na ke klub Al Hilal haka dor ka ba 10 million. Kabalai itu bau Hansi Flick ukwa bansoi ia ujaukan selo. Kabau ujaukan seluruh unsa soi ia ke kontrak jong bat ke Barcelona hadu Arsene. Bat kat bah bangi pai pat nagi jingil kai World Cup. Hadin balkut ke jingil kai round 16. Lasai pat ansdang no daki jingil kai quarter final. Kabak Argentina kan sekun Persya ia ke Switzerland. Ke Spain Persya ia ke Belgium. Ke Norway Persya ia ke England. Kat bana kaliang ke Frankfurt kan sekun Persya ia ke Morocco. Kaba ansai lekai lasai kasni. Hak por shibje shiteng shiteng sinya. Bat lai tu bah kana ke jingil kai. Na kaliang jong ke FIFA kala depan penti kena babarok sangut ki referee kindai nakari Argentina kiban penya ia kana ke jingil kai ha kamadan kata umen referee udai Facundo Telo bat sangut pat kidai ki assistant kana ke kesin ke banangkong ha kana ke lempung yel kai jong ke World Cup baka wei ke kenhon referee barok ke wei kindai nakaju kari bat kana ke jeru ha ke jingil kai jong ke Fran Persya ke Morocco. Kabak Fran kadai ka wen kinong ikon Persya kabak krautam jong ka Argentina hakis nem ki baladem bat kane karai ka balashim da ka FIFA kala pelong ye ki pajba ban ye kren kublai shibun.